Reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Twizere ko mumerewe neza, twizere ko ubuzima bwanyu bukomeje kugenda bumera neza. Nako kandi dusuhuza namwe biba bitagenze neza tubabwira ngo ni ukwihangana. Tugiye kubagezaho rero inkuru zitandukanye ziri kugenda zivugwa hirya no hino mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru mu Rwanda RBA. Abakozi 12 bose birukanwe, ni impinduka zifitanye isano no guhabwa inshingano nshyashya muri iki kigo kwa Isheja Butera Sandrine. Turaza kureba amwe mu mazina y'ibikomerezwa yashyizwe ahagaragara yamaze gusezererwa muri iki kigo. Turerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turababwira ko Donald Trump ubu ngubu niwe uri imbere. Turabagezaho uko byifashe, hanyuma turaza no kubabwira ko Baltazar, umuyobozi ukomeye muri Guinea Equatoriale, amaze gufungwa. Ni nyuma yo kugaragara ko yasambanyije abagore 200 bose barimo n'abagore babakomeye muri iki gihugu. Ngizi rero inkuru tugiye kurebera hamwe uyu munsi. Twizere ko mumerewe neza, turabashimira cyane. Twizera ko mukomeza kugenda munogerwa n'inkuru tubategurira tukanabagezaho. Turizera kandi ubwo ko mwakoze subscribe mugenda mubona izi nkuru ku buryo bwihuse bitabatwaye umwanya munini. Ari nako tunasaba utarakora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV kuyikora kugira ngo dukomeze kugendana amurizi inkuru zitandukanye tubagezaho. Twihuse rero, abakozi 12 bahambirijwe riva mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru mu Rwanda RBA, hanyuma abandi 6 bahabwa akazi gashyashya. Reka mbere yo kubagezaho amwe mu mazina abyibushye yirukanwe, tubanze tubabwire ko mu minsi ishize aribwo witwa Kennedy wari umuyobozi wa televiziyo y'u Rwanda yirukanwe, aho byavuzwe ko yeguye ku mirimo ye, ariko bikavugwa ko hashobora kuba hari bitaragenze neza yazize. Uyu munsi rero hakaba hirukanwe abandi bari bamaze imyaka myinshi muri RBA, ndetse bivugwa ko bari barabaye abavuga rikijyana muri iki kigo. Nitwa na Kreti Ntirushwa, hani ku Ibendera TV, ikaze. Ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru mu Rwanda RBA cyirukanye abari abakozi bacyo 12 biganjemo abari abayobozi mu nzego zitandukanye. Abirukanwe kugeza ubu barimo umwanditsi mukuru, umuyobozi wa Radio Rwanda, abayobozi ba Radio Musanze na Rusizi, wari ukuriye ishami rishinzwe abakozi n'abandi. Itangazo ryashyizwe ahagaragara rivuga ko muri urwo rwego hari abakozi birukanwe barimo Gakuru Sami, wari umuyobozi w'ishami ry'imari muri RBA, Ndahiro Uwase Liliane, wari ukuriye ishami rishinzwe ubucuruzi no kwamamaza, Asimwe Nkunda Abel, wari umunyamabanga w'ikigo cya Rwanda Broadcasting Agency RBA. Mu bandi birukanwe harimo kandi Imana Nimwe Marie Chantal, wari umukozi ushinzwe amategeko, Tuyisengere Vokati, wari ushinzwe porogaramu za televiziyo y'u Rwanda, Ntidendereza Theoneste, wari umusesenguzi w'ibikorwa byo kwamamaza. Mu ruhande rw'abayobozi birukanwe muri iki kigo harimo Karemera Silvanus, wari umwanditsi mukuru chief editor, hakaba Gashagaza Rose, wari ushinzwe iyamamazabikorwa, hakaba Hakizimana Sada, wari umuyobozi wa RC Musanze, no kuvuga radio y'abaturage ya Musanze, hakaza Nkundineza Lambert, wari umuyobozi wa radio y'abaturage ya Rusizi RC Rusizi, ndetse na Ardo Havugimana, wari umuyobozi wa Radio Rwanda, akaba n'umukuru wa radio z'abaturage. Mu bandi birukanwe muri iki kigo kandi harimo Domina Kanizio, wari umuyobozi w'ishami rishinzwe abakozi n'imiyoborere. Ni impinduka zatunguranye ndetse zigasa n'izituma imitima y'abakozi b'iki kigo
bagiramo akikango kuko aba birukanwe ngo iyo bavugaga ntabavuguruzaga, aho bivugwa ko bavugaga ari kijyana. Izi impinduka zahuriranye kandi n'iz'abandi bayobozi bahawe inshingano nshya baje gusimbura abamaze kwerekwa umuryango. Aba bashyashya rero bahawe imirimo harimo Uwayo Dive wagizwe umuyobozi wa radiyo za RBA, birumvikana ko yagizwe n'umuyobozi wa radiyo Rwanda. Uyu akaba yarasanzwe n'ubundi ari umunyamakuru muri iki kigo, akaba yungirijwe na nyina w'umuntu Ines Jezrene wari usanzwe ari umunyamakuru wa Keti Radio, mu gihe Munyarukumbuzi Emmanuel yagizwe umuyobozi wa televiziyo y'u Rwanda. Uyu nawe yigeze gukorera iyi televiziyo mu bihe byashize, akaba yungirijwe na Afitine Maremi Maurice, nawe yigeze gukorera televiziyo y'u Rwanda, gusa ubu akaba yakoreraga urwego rw'igihugu rw'imiyoborere mu Rwanda RGB. Rutikanga Paul wari umenyerewe mu makuru kuri televiziyo y'u Rwanda, yagizwe umuyobozi ushinzwe imikoranire n'abafatanyabikorwa. Hari abagiye batangaza ku mbuga nkoranyambaga zabo bibaza niba bazongera kumubona mu makuru, gusa birumvikana ko bishobora kuzagorana kubera izi nshingano zindi yahawe. Ku rundi ruhande, Uwera Clarisse yagizwe umuyobozi ushinzwe abakozi muri RBA. Inama y'abaminisitiri yateranye ku wa gatanu tariki 23 Kanama mu mwaka w'2024 yagize Sandrine Isheja Butera, umuyobozi mukuru wungirije wa RBA, akaba azanye amaraso mashya muri iki kigo, aho bivugwa ko atangiye gushyira ku murongo abari barigize intakoreka n'intagondwa muri iki kigo. Reka rero tunagaruke kubirebana n'amatora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza ubu Donald Trump niwe uri imbere. Amatora kugeza ubu ngubu ibijyanye n'ibarura ry'amajwi rirakomeje, gusa nk'uko nyine tubibabwira kugeza ubu biragenda bigaragaza ko Donald Trump ashobora gutsinda. Ni amatora yabaye ku munsi w'ejo tariki 5 Ugushyingo muri uyu mwaka w'2024. Ni amatora ari gutora cyangwa se agiye kugena ugomba kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agasimbura Joe Biden. Hari rero Kamala Harris akaba ari umudemokrate, hakaba na Donald Trump mu Republike, akaba aribo barimo guhangana. Kugeza ubu ngubu Kamala Harris afite amajwi 198, ni ukuvuga amajwi angana na 1,372,372 n'amajwi 553. Ni ukuvuga ko afite kugeza ubu amajwi 47.2 kw'ijana. Bigiye ku rundi ruhande Donald Trump afite amajwi 266, bivuze ko ari amajwi angana na 1,37,656 n'amajwi 659 angana na 51.2 kw'ijana. Kugeza ubu ngubu ntago biragaragara neza kuko ugomba gutsinda agomba kuba afite amajwi 270, gusa birumvikana ko Trump niwe uri imbere. Kugeza ubu rero akaba ari we urimo guhabwa amahirwe tugendeye ku bigaragara mu mibare.
byumvikane rero ko ashobora kuza kuba ari we utsindira kuyobora leta zunze ubumwe za Amerika mu gihe imibare yaba ikomeje kugenda izamuka gutya. Gusa ku rundi ruhande biragenda nanone bigenda bimanuka byongera bimanuka byongera bizamuka gusa byanze bikunze turaza akubagezaho uko biraza kurangira. Gusa kugeza uyu munota Donald Trump niwe uri imbere. Twabwiye ko kandi turaza kubabwira ku nkuru, ni inkuru twavuga ko itangaje. Muri Guinea Equatoriale haravugwa umugabo witwa Baltazar wamaze gushyirwa imbere ya ferabeto. Uyu akaba yafunzwe azira kurongora abagore 200 barimo n'aba bayobozi bakuru muri iki gihugu. Baltazar Engonga wo muri Guinea Equatoriale waciye ibintu mu binyamakuru bitandukanye nyuma yo gusanganwa amashusho y'urukozasoni 400 amwerekana asambana n'abagore 200 barimo aba bayobozi bakomeye yamaze gufungwa. Baltazar Engonga wahindutse ikiganiro ku mbuga nkoranyambaga kugeza ubu yari umuyobozi w'ikigo gishinzwe iperereza ku mikoreshereze y'imari muri Guinea Equatoriale. Akaba yabaye kimenya bose nyuma yaho asanganywe amashusho 400 asambana n'abagore 200 abandi. Ubwo yakorwagaho iperereza ku byaha yakurikiranyweho byo kunyereza umutungo mu bikorwa byo gusaka mu rugo iwe no mu biro basanzemo amasede n'ibindi bintu birimo amashusho arenga 400 y'abagore yasambanyije. Mu bagore bagaragara mu mashusho y'abasambanyijwe harimo aba bayobozi bakomeye nk'umuyobozi mukuru wa polisi y'icyo gihugu, abafitanye isano n'abavandimwe ba bamwe mu bayobozi bakomeye nka mushiki wa perezida Teodoro Obiang Nguema Mbasogo w'iki gihugu n'abagore b'abaminisitiri batandukanye bo muri iki gihugu. Intumwa nkuru ya leta Nzange Nguema yasobanuye ko kuryamana n'umuntu udakoresheje agahato bidafatwa nk'icyaha. Gusa yavuze ko hari impungenge ku ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zaba zarakwirakwijwe binyuze mu bikorwa bya Baltazar, bityo ko leta yari ikwiye kugira icyo ibikoraho. Guverinoma ya Guinea Equatoriale yashyizeho amabwiriza y'uko umuyobozi uzafatwa asambanira mu biro agomba guhagarikwa nta yandi mananiza kuko byangiza icyizere bagirirwa n'abaturage. Kuwa kabiri w'iki cyumweru nibwo Vice Perezida Teodoro Nguema Obiang Mangwe abinyujije ku rukuta rwe rwa X yamaganye ibi bikorwa, ahamya ko ubunyamwuga n'ikinyabupfura ari byibanze mu miyoborere ya Guinea Equatoriale, ndetse avuga ko abayobozi babikora bafatiwe ingamba zikomeye. Kugeza ubu rero uyu mugabo akaba yamaze gufungwa arazira kuryamana n'abagore 200 bose. Gusa aba ngo bivugwa ko nta n'uyu n'umwe yigeze afata ku gahato, ahubwo bose bakaba bararyamanye ku bushake hagati yabo bombi. Uyu rero akaba yamaze gutabwa muri yombi. Ni inkuru yakomeje kugenda ikwirakwira hirya no hino. Byanze bikunze ubwo iby'iyi nkuru nabyo tuzagenda tubibagezaho ku buryo burambuye uko bizagenda abiza buhoro buhoro. Kigezweho ubu ngubu akaba ari uko uyu muyobozi yamaze gutabwa muri yombi. Reka tugane ku musozo w'izi nkuru twabagezagaho. Tubizeze ko dukomeza kugenda tubana namwe bitandukanye, ariko gato tutarasoza izi nkuru ni munyemerere tunabagezeho iyi nkuru y'akababaro. Ni inkuru ituruka mu karere ka Ngororero,
Akarere ka Ngororero kari mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda hari kuvugwa inkuru y'umwarimu witabye Imana akagwa imbere y'abanyeshuri. N'umwarimu witwa Nsengimana Juvenal wigishaga ku kigo cy'amashuri abanza cya Mukingi mu murenge wa Bwira mu karere ka Ngororero, akaba yituye hasi imbere y'abanyeshuri ahita ayitaba Imana. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Ngororero ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukunduhirwe Benjamin yavuze ko bamenye iby'urupfu rw'uyu mwarimu ku mugoroba kuri uyu wa mbere tariki ya 4 Ugushyingo muri umwaka w'2024. Uyu akaba avuga ko ababajwe ndetse n'aka karere muri rusange bakaba bavuga yuko bababajwe n'itabaruka ry'uyu mwarimu, ndetse uyu mwarimu ngo akaba yahise umurambo we ujyanwa mu bitaro kugira ngo basuzume barebe icyamwishe. Ni inkuru rero y'akababaro. Mu by'ukuri ubuyobozi bw'akarere bukaba buvuga ko butegereje raporo ya muganga igaragaza icyaba cyishe Nsengimana, kuko ngo ubusanzwe nta ndwara yari afite izwi. Ubu buyobozi bwo mu karere ka Ngororero rero bukaba bwihanganisha abo mu muryango wa nyakwigendera, ariko kandi natwe ku Ibendera TV tubihanganisha, tunifuriza nyakwigendera kugira iruhuko ridashira. Tuganye ku musozo w'izi nkuru twabagezagaho, twizere ko mukomeza kugenda mumererwa neza, kandi hirya no hino aho muri mukomeze kugenda mugira ibihe byiza mukurikira Ibendera TV. Nitwa na Cretin Hirishwa nk'uko nari mbivuze. Mwirirweho mugira amahoro n'amahirwe, Imana ibarinde.